Yeah, I'm a It's nice to see you in church. Hallelujah, Lord. And there's a lot of chairs here in the front. We're continuing the message from this morning. If you weren't here this morning, I was talking about the kingdom of God this morning. And so I want to continue on the message from this morning. Hallelujah, Lord. I believe that the Lord is now shaking kingdoms and He's shaking the world. And I tell you, God is shaking nations and He's shaking the economy of countries. And He's shaking individuals. God's hope is to help you turn your hearts to Him. Awal te fati cho e po amenga ke kau pe ke mingai ele ko ya ngamenga ye ke o pe o malioti. The only thing that will take you to eternity is it's your life with God. Because whatever is more valuable to you now, the time will come when you close your eyes and you hit the grave, hallelujah, Lord, that nothing of those things will ever be a helpful thing to you. So now it's a time for you to turn your hearts to the Lord. Turn your neighbor and say, neighbor, turn your hearts to God now. If you take these words lightly, hallelujah, Lord, then that whatever happens to you on a day of judgment is your own fault. Amen? Hallelujah. Now people need to know the word of God. You need to be confronted with the word of God. Because it is the word of God that prepares you for eternity. Hallelujah, Lord. The people of the kingdom. Now listen, church. The people of the kingdom, number one, they are sanctified. Sanctified. It was never anything you did. It was purely the mercy and the grace of God that He did and prepared everything that He had cleansed you and sanctified your life. Hebrews 10 verse 10 to 14. Ole finangalo lea ua whapa inai I tātou I le taulanga I le tino Yesu. Na faifa atas wa tutu fo yos taulanga umau au na ile aso male aso. Let's go back to verse 10. For God's will was for us to be made holy by the sacrifice. So you understand this. God's people, listen. You were made holy not by anything else, but you were made holy by the sacrifice of the body of Christ. So you think low of that, or you ever think less of that, I am telling you and encouraging you to take that with everything that you can possibly think of. It is the body of Christ that sanctifies you and us. Hallelujah, Lord. Once for all time. Watutu fo yos taulanga umau au na ile aso male aso. Olo avatu so o ia lava taulanga. Ele ma fo ia lava na vese inai o anga sala. Amen. The priest stands and ministers before the altar day after day after day. But here's what the word of God says. Which never take away the sins. So what they were doing in the Old Testament never was enough to take away the sins of the people. Peta iane o ia, na avatua e ia le taulanga e tasi mo ang sala, ona nofole o ia le tutomtau o le atua e whaavau. But our high priest offered himself to God as a single sacrifice for sins. Good for all time. Then he sat down in a place of honor at God's right hand. Hallelujah, Lord. So I want you to understand that the people of the kingdom, you were sanctified by the blood of the Lamb. He gave His own body to sanctify you.
o tangata wa uma na whaapaeina i le tino lava ke riuso e leo se tino se manu. Pero na masani ele whenga ngatuai. E pero suma tolu whai upa suma lua. O le ana tina ai Yesu i tua o le whai toa o le ai. Yes. Ina ia whapa ia ina ai e ia o le nu i lona lava toto. Yeah, a mai. So Jesus suffered and died outside the city gates to make people holy. So when he made you holy, he did not just say it that you are holy. No, he offered himself. He died outside the city gates to make you holy. So why are you trying to be unholy when Jesus had to give his life in order for us to be holy? So the people of God, he went to the cross and he died on the cross to make you holy. Why? So that you can be inside the kingdom of God. Hallelujah, Lord. Momoko nito, momor fai upalua ia. Ile ekalesia le atuolo I Korinito, o e ua whapaia ia keriso Yesu, yes. Ua wala awina e whai mataulanga paia, yes. Ato uma mai wala au atu le suafa o lo tātou ali o Yesu keriso. Le lisi nga, whafonga mai o tangata ia le malo le atua, tangata ia the people of the kingdom, koe whai kauma ia. Ile ekalesia le atuolo I Korinito, ile ekalesia le atua, o e ua whapaia ia keriso Yesu, o e ua whapaia ia Yesu keriso. Ua wala awina e whai matangata paia, Ua wala awina o e whai matangata paia. Ato uma mai wala au atu le suafa o lo tātou ali o Yesu Uma ia ka keriso. wala au ia Yesu. I mea uma o lo lātou ali I atoa ma lo tātou. So whaaliu lau neighbor mai whai neighbor, you need to be holy. You have no idea what he did for us in order for us to be holy. And yet we are trying to be unholy. But God went to the cross to make us holy. So our holiness matters everything to God. It really matters to God. That's why he went to the cross and he had to suffer and die to make us holy. Amamana se kangaka mele o le ola fapa ia inga o ke ofo ia ke oi. Au Yesu lana maliulunga sa tau na e fapa ina oi. Amen. Turn to your neighbor and say, wa uma le toto Yesu Keristo na ia fa holy ai oi. So the people of the kingdom of God, you are sanctified, you are redeemed, you are cleansed, you are forgiven, you are holy, you are an anointing carrier. Hallelujah, Lord. I want you to know that God has done everything possible for you to be in the kingdom of God. Mai o tau le lofo le atua ya tato. Mga ole akua ia tangata uma te tonu le malo le atua. A wau te vate atu a ele ku kongo le malo le akua. Ele sia mano oi lo le whawawau. Mena na lei na alu Yesu lunga sa taulo ma maliu, fa sa taulo ma tinga ina, fa polonga ina o ia, hallelujah Lord. Ina ia au mai tatou te tonu lo na malo, hallelujah Lord. O linga ia la kinga inga Yesu lunga sa kaulo. Alinga ia ka mwhai kako e unholy ma o ese fa fuma le malo. O mai te tonu le malo. Awa te vate ate o malo umai luluinga. Ma luluinga mea umalava. A o fa matala tu spa o lo tatu te tonu le malo ele ma fai o na luluina. Hallelujah Lord. Praise the name of Jesus. You will have to do everything possible to stay in the kingdom. O vai o le malo le o lo pu le Yesu Keriso. O lo tatu no foi la lo ifo le vainga Yesu Keriso. Awa uma na te pena le atua mea uma le langi ma le lalolangi. Hallelujah Lord. O ye te pena no fanga fa mai o tale te pena se meno no foi o tau pe ako aku le malo le atua. Hallelujah Lord. But while we are here on earth, he has cleansed us, he has sanctified us, he has made us holy, he has cleansed us, he has forgiven us, because he wants us to be in the kingdom. Hallelujah, Lord. O te whaiati e te oe, a e malama le mea lenga o ngau ia ile akua. O lona mana onga lea ia iei tangata umai te tonu o le malo le atua. Hallelujah, Lord. Ona e malama ia le mea le mana o ile atua. Hallelujah, Lord. O tangata la ia te tonu o le malo le atua whaafonga mai. Their conversation each day, the people of the kingdom have a special conversation.
They have a different mindset. Hallelujah, Lord. They behave different. Hallelujah, Lord. When people are drinking the kingdom of God, don't drink. The people in the kingdom of God don't drink. When they swear, the people outside the kingdom, when they swear, the people inside the kingdom of God don't swear. Tangata lai fafo le malo le atua e o e faile anga sala au kangaka le malo le akua e ngongofo ku kongo le inga sala e faia. Kangaka le malo le lalolangi e o e mulilua mfai kaanga o kangaka le malo le akua e le mulilua e le fai taanga. Hallelujah, Lord. Ya e mala e o tangata le malo le atua are very different. Hallelujah, Lord. We are different in many ways. Those outside the kingdom will go in a nightclub and they will drink. The people in the kingdom of God, they drink water. And maybe you have to give up drinking fizzy drinks. I never found any fizzy drink in the Bible, but the Bible says come and drink the water. The Bible never says come drink fizzy drinks. Ole ma o kanga kala le ko kongo malo le ko e se ala ko wa mio e matata ata e fia yo e le pepelo e le ngaoi e le mulilua e le fai kaanga e le fa misa kanga kala malo le ko e se ala ko wa mio aleluya le fai fa leila ko lava. They look very different. They look beautiful. Hallelujah, Lord. When they talk, you can hear the niceness of their voices. Hallelujah, Lord. Know that they belong to the kingdom. Yeah, their characters, their attitudes. Attitudes. Amen. Amen, church. Kanga kay kongol malo le akua le leila ko attitudes. Yo. Kanga kay kongol malo le akua e makakaka. Pe mo mole hallelujah. O vai, o kanga kay malo le akua e se fa ya la ko sikaili. Amen. They are graceful when they walk. They walk very gracefully. When they talk very gracefully. Amen? Then to your neighbor and say, neighbor, the people of the kingdom are different. Ai malama le mele tala no ile fiong pa ia le tua. O kangaka malo le akua e se ala ko. O wale la fa ya ti e to e. E ia ile aso sa wa ile tua. O le standard Male standard le behavior and attitudes and everything o kangaka le expected kongo le malo le akua e makua pe la vo Yesu fa mai Yesu ia o to fata tai mai ia ta. So la tu sil malaki lo no ta petolo o le sila le mea kangaka le malo le akua e se ame kalango ai. Yo kalango ala ko ia akua ke miuma. Kanga malo sa kangi kalango e mulu ifolea ya mulu ifolea ma mulu akulea ma fai fo kala le ma mui akulea kanga malo le ku e se foi la ko kalanganga e kalango I me aki nga e ai kanga e kalango I me le ai tangata. Amen. Malaki tolu fai pasuma le ono ia. Ona fetauta tala I lea o e matatau ia Yehova. Yeah. Ua le liu mai fo ia Yehova ona fonga. Yeah. Ma ua tu sia fa manatu I ona luma. Yeah. Mo e matatau ia Yehova. Yes. Ma mafa fau lona suafa. Yeah. Pa fonga mai le kale sia. Pa mai a o e matatau ia Yehova. Ua faile la to talnoanga. Ai fai mai ua fa fonga mai le atua. Ua fia fa fonga le kou kalangoanga ngai fai. Tangata la malo le atua e fia fa fonga ia ile ku ila ko kalangoanga lai fai. Avanga mai oe, ole e kalesi, ole si le ngofoanga e piko si linga fai ai le si kala ole si, makala ngoa I me le si, makala ngoa I me le nga. Ala wa ingo ale aku e ka ko kala lai fai. Ame ke lo e fu fai fu kala ole si. Ke lo e le me ingo ile aku, ole fai fu ole si o kala ole si.
Amen. Ai ke lua kalangoa lola I mea kau lea kua, ma mea e whapea e kei e whalonga mai lea kua, o fia kuku mai kalinga o lea kua, ia ke oe. Ufi whalongolonga lua tanoanga lai, te lua talanoa lea nganga pai o lea tua, te lua talanoa le tusi pai ia, o ka ua fia sau lea kua mai, angelu a mai se kusi lalo kalangoanga le whai. Mo kele kale sia male pelepe o ngol kalangoa I mea lea ngā. Mulu fo le awale mo so fo pe longa o fu ko alu ka mo fai fa ngalu nga mo so fa pela ale loko fo ile se ka vanga ofu fa fonga mai o loko ele o se ngo fo nga fa ye fu ele si kala o lesi wo ingo ale ku ai kala la mu ye fu o ele si fa fonga mai le kala sia wo ingo ale ku ai kala la fa fu ele si kala o lesi Ai kalangoa la kangaka ile kalangoa le fa mai and those who fear the Lord spoke with each other and the Lord was listening to what they are saying in his presence. And then the Lord said, a scroll of remembrance was written to record the names of those that are talking. O kasi ko akelong ye kale sia male pelepe lo ngofo fo ma fai fo kala olesi ai anga lu kala ngoala ngi me kawile akua wo fie fa fo fonga le akua ma wo manga ole akua kusi lalo lo wingoa e lau mai lo wingoa ile aso le ngaka anga pe a fai fa masinonga. There are many people who waste their time and life talking nonsense, stabbing other people's back. And God does not want to listen to that kind of conversation. But if your conversation is about somebody else's goodness, talk about the things that will lift up another person. Turn to your neighbor and say, neighbor, don't talk about other people. They were talking to those that fear God in the presence of the Lord. And a scroll of remembrance was written to record the names of those who fear him. And those who always want to think about the honor of his name. Hallelujah, Lord. Yeah, man, you can't face me. Can't face me, man. I be I le kua. E ma ulung ali inga fa alo alo im fa penganga online kan kale kua because wo ko kele ka ko ngol malonga me o ngala mo me le ngala ko ke fa ya fa penganga makanga ai le suafa le kua. Ai fa ye se me fa penganga ngai ona inga le suafa le tua o ke fa yaku ya ke oe o le tua mai kopela ku singa lo ngai ngoa ku si lalo lo ngai ngoa ku si lalo le ngoa la fai. Hallelujah, Lord. Ai fa penga le pawan me ke ma fo ngal ka valea suafa le ku ya ka ko. Ma fo we kupul menga o le fa kumo lo ma fo fa mai. The moment you stop talking to God in prayer will be the moment that Satan will be talking to you about things in the world. Hallelujah, Lord. Fa fonga la to tala tus pa ia. Fa u pasuma le fitu ia ma ya. E fai fo ila tau ma o loa tāua. Ya. Ua feta lai mai ai ovo au i le aso o tōwhia. Ya. O te alo fo ia te ila tau. E ua au auna ia te ia. So the people that are talking about God in the presence of the Lord, and God said, write down their names, hallelujah. Here's what happened. Here's what is going to happen. They will be my people. God said they will be my people, says the Lord. And on the day of judgment, I will spare them. Well, if I pay us, come on, me. Olo kalangoa ile akua la fa longolongo le akua wa kusia la lo wingoa o me le leila ke kalangoa yai e ke manga o lava ia manguia suafa le akua o oe fa mai le kala tu pa ia you will be my people and I will spare you on the day of judgment. Vai po suma le valu ia o to i lo le ese le amio tonu ma le amio le anga
Esele wa auna ile tua. Male wale au auna ya teia. On that day, you will know the difference between the righteous and the wicked. The righteous will inherit heaven. The wicked will go to hell. As simple as that. Hallelujah, Lord. I want to tell you, ya on pepelo isi e kale si fa me e ye il mo ka o pulu ka ko lio e ka lo ki ngofo inga ai o ki nga le se nga se felolo la wa mio ye ngo ka kala mai le o le langi ai ka kalo isi kan ka mo o that's rubbish. It's not recorded in the word of God. There is no such thing as called bigotry. Hallelujah, Lord. O lo tala no me la fiong pa ele tu and this is why ye lenga ka u le me le ya e tala no ye so fai so kala ngoa I me ka u le ku a u ki kala ngoa fo mulu fo nesi. If you have a problem and an issue with somebody else, go and talk to that person. Hallelujah, Lord. To te lo to wakele e kale si o male pelepe fai fo le si kala o le si. A u fale tonu le lauso. Ka kalo mo tangata na ai we ke alu ya I fu ai fa ngalo o kai me ka kala ngoi me ka ule ku hallelujah Lord la ye tangata la to te tio mana tangata hallelujah Lord ai mo oi la vai ka kalo oi le tua a fa le tonu le sila ka kalo oi praise the name of Jesus FAAALIGA lu sfu fa po suma lu ya Na ulo fo'i o ena oti, o tangata nuu a to mali'i, o tutulu mo le atua, o na fofola leo tusi, wa fofola fo'i ma le tasi tusi, o le tusi leo leola, o na whamsino ina I lea o ena oti I mea ua tusi e tusa ma la toa mio. Wa avae fo'i le sami ena oti sa iai, wa avae fo'i le oti ma se eoli ena oti sa iai, e taitasi fo'i la to ma whamsino ina, e tusa ma la toa mio, ua lafo ina fo'i le oti ma se eoli le pafi, o le oti whaalua lea, o le pafi lea. Yoe. Ya tato to fo'i le fai po suma le lua. Avonga mai le kale sia, o mea ia, o mea le la tupulu lumanai. Me ngai le nga fa ko au kalongo fo ai le si kalongo o ye me kaule kua. Hallelujah lo fa fonga mai. I saw the dead. Now this is the revelation given to John, both great and small, standing before God's throne. And the books will be opened. 2 books, including the book of life. And the dead will be judged according to what is recorded in that book. Amen? So, every deed, everything that you are doing, it's recorded in the book. Let's see, verse. The sea and the people that die in the sea will give up its dead, death will give up its death, grave give up their dead, and all will charge according to their deeds. And the pharmacino ina leo tangata ume tu sa malato ngalu na fight. So let's see verse. Then death and the grave will be thrown into the lake of fire. The lake of fire is the second death. Hallelujah, Lord. Sa lo lava me fai posuma lima ia. Ai se tasi wailoa wale tusia le tusio le ola, wala foina le pafi. And anyone whose name is not found recorded in the book of life will be thrown into the lake of fire. Now, church, you have to make sure your name is recorded. If your name is not recorded in the book of life, come on, church, you understand what I'm saying? You understand what I'm saying? You're certain and sure that your name is written? Come on, church, are you certain? You know that if you die in the next 5 minutes, will you make it to heaven? And do you know for sure that your name is recorded in the book of life? Hallelujah. If your name is not there, you will be thrown into the lake of fire. There's no such thing as bigotry. If your name is not in the book of life, you will go to the fire. Very serious stuff. Hallelujah. You have to make sure that your name is written. Don't just
Don't just put it under the carpet and hope that things will turn out right when you die. No, you have to make sure, you have to do everything possible to make sure that if you die, you know for certain you will make it to heaven. Now, hell is not just few days. Forever and ever, you cannot die. Death will run away from you. You will want to die, but you can't die. You will be tormented day and night forever and ever and ever. This is why this business is so serious. Amayon tatala leo tusi kusia ai mo o ngaluenga tangata na fai. Kako me umaye fai. Hallelujah Lord. Pole ala vala mele fai o lai record ko ngor kusi. Hallelujah Lord. But you know, see, this is one thing I'm so grateful to God for. I know that when you are forgiven, when the Lord cleanses you and sanctifies you, everything that you did yesterday against God will be wiped out. And if you on that day, when you have been cleansed and forgiven, you have asked the Lord to forgive you, you have repented of your sins, on that day when the book is open, hallelujah, Lord, and all the things you did wrong yesterday will be wiped out, no longer in the book. Ai fa ulu malo ai ki nganga lo la se se le me la fa ai fa alwa lo fa penga ai ke wa la kulo lu me ole so ka vale e okiai o la ki oki le me se me o so da tinga lo wo langa hallelujah Lord o me uma se se nga e fa ia record uma ko ko ku si le me nga ka wa ya e lo wa se se vai o le lo fa tu no le tu e ke le me fa yung fa makalainga. O le mea ka koe fai, o lo usa la mo, fo I le akua, ka lia le alofa kungoa, e ke le alofa kungoa. The grace of God is much, much more than what we have already known. But don't be unrepentant. You have to repent of whatever you did wrong yesterday. Then you come to the Lord Jesus to receive mercy and find grace. Ai fa pe ke anu fa uma loa ya ki nganga loa wa kele me se ke fa ya hallelujah lo ala ke anu fa uma loa ya fa pe ya le fa inga ai fa fe fe pa ke wa yo ki fa ko o la me la fa hallelujah Lord, praise the name of Jesus. Ai o ki le fa mama me nga yo lo ngovinga ke la ko la record me ko ku se lola. Ai lo yese me o sasi salam o fa ko ese le akua ko kuli na no ka le akua wang sala. Lord, I'm sorry, I made a mistake, please forgive me. Na e talia la yo te fati e saule tua fa afu o ile alofa tu no e ke le mala mai hallelujah Lord o le alofa tu no le tu e ke le mala mai ka ko fa ila nipa au ke fa uru malo mo le fkan ka fa uru malo nga wa o ile tu e ke le ko ya ule siaso ai salamo o ala va meng se nga fi sa wa le ku ko fa mama uma nga mea ave ese uma nga me ko ngor kusi lola ile ko yengi me ka ko ngor kusi ai lo ku le langi e fa mai le se me wo uma fa mama ina o toto yesu sa e salamo le so lu fulu lu no me ma lu ave 2020 ngo wa salamo wa fa mai le ko wo uma nga ese uma nga me toto ke wiso awale ke alwa fa ul malo ke la ku mai oi o me uma ye ke le salamo ya le record uma i me ia o me la le sa kangi e nga kong ye ku yo ye kong la fi hallelujah Lord au kanga kala la ko kele kalia yesu e fai mari ma fa ola yo longo winga ile so winga longo winga sa so me longo pa mo pa longo nga yesu ku longo nga ile so winga o ikusi ai o le kala la kusi pa ye fa mai o ilato uma ile tu si ala to ngo tu no tono le tu si o le ala fo ina la to tono la fi ai fa pena se me fa inga ko fo i malalo langi ko fa sa wa ku menga ya mai ai si kanga ka wo kinga inga va wo kinga inga fa kinga inga ka va kinga inga fa evangelier ki vi va wo kinga inga ka le ko Facebook va wo ala ke fa uru malo ha ai ke ila wa o ke alu se hol
Ko ko la tala le ngalo e taulo usolem. Te fa matala so o ya o to. O fai so o ya le o fai so o ya. O fai so o ya Suluape. Le fai so o ya pe kala pe fai yang kala ulo. Pe fa kala ulo ya. Ngake le loa. Wa uma nga ko fai nga sa kangina so ki ai. Ngake le loa wa fa matala nga sa tala na piano. Ai kaulo malko ia fafinga longa ulu o ke ia kai minga le ai se kai me salamo ai. Ako ngule fa pe mai o ese fa masingo ke fa masingo me o kanga le ele o fa masingo o le fa kaula kuspa ia mo fa kaula kuspa ia me o ila to uma le o tu sia la to ngol tu sia le ola ele o la fa ba o ke le fa masingo la ngi me o kanga ale o ke lo le kala kuspa ia mai na o ila to e tali o ia ma fa to tu lo na swafa ne ia va to ele manu ia ta o ila to o ila ko ele kalia ele fa ko ku ia ele sa va ngoa ale fo ila ma ia fa fe au ma pe pelo kangaka ale o te fa ia te to o kala kuspa ia fa ka mal fa o pasuma lima mai anyone whose name was not recorded in the book of life will be thrown into the fire. Hallelujah, Lord. Le galesia I Otahuhu. O te whaiati ia te Otahuhu a yeise tangata I ele o mamawhailo na mawhauwhaune me le whamatala. Ta lo whai te oe. Whawhikai me siri wa mamaha uma oe. Whatever happens to you, it's your own fault. Amen. Mataio lusu lima whai upa lusu tolu. Ona whai atu ai lea o lona ali ia te ia. Ua le ia. Le au auna le ia ma le whamaoni. Wa e whamaoni nei mea iti. O te tō fia oe pule I mea tele. I nā ur whale mai ia I le fia o lowari. Amen. But matala tu sipa ia on that day, wa whapea mai ia I le mataia te oe, well done, good and faithful servant. Come and enjoy the presence of God. E kinga inga e, o mia e, kele me lui tauina I tātou. Kele me kinga inga, le lava le moe, kau whalola kupe ma. Tātou me whai au te whaiati a te oe, o se leo makango fie ke whalongo iai, pe a whapea mai le au auna le ia ma le whamaoni, ina e ulu whale maia. What a wonderful thing to hear. Whai upa lufu whai, le lufu ruiva ia. Ua saufo I le ua iai le tāle ni tasi, ua whapea mai, le li ie. Na o iloa o il tangata whaingata, wa e sele le mea tele I lulu I nai saito, wa e whapotopoto fo I le mea tele I whaata ape I nai mea. O na o whewhea I lea, wa o walum o nā lau tāleni, I le ele whaauta o lau mea lea. O na tali atu leo lo nāli, wa whapea atu ia te ia, le au na lea ngai ma le paie. Wa e loa o te sele le mea o te le I lulu I nai saito, o te whapotopoto fo I le mea na o le whaata ape I nai mea. O lea, e tata waipe ana e tu ina atu la ario I e whaatau tupe po o sau o na o mawai lea o lau mea ma lona taui o le nei I o tau whao le tāleni na ia te ia ma avatu le wa iai tāleni se fulu a wa se wa iai ni mea e fo ina atu ia te ia ia tiri tele ai ana mea a o le wa le iai ni mea e whao le mea wa iai Hau pa tos fulu I o tau tūria fo lea au auna I le au ngā I le pōri uri I whafu. E iai le tau whaitangi au e. Ma le lili vau o nifu. O kanga lea. O kanga kanga iei lea vangoa. Sa iei lea vangoa I sawa I kukongo le malo lea kua. O kanga kanga vako ela ngā luenga sa iei lea vangoa ngā lua I kukongo le malo lea kua. Ale lue lo. Ai sa unga le whama whangwhango fo alu le whale. Whama whangwhango fo alu le whale. Whama whangwhango fo alu le whale. So o le aso le whama sinonga sa ulea tō. O whele ka lengi mo whao kia luenga lue. O whele ka lengi mo whao kia luenga lue. Inga lele se mea o whaia wha mai. Wa uloa tangata whaingata wa e maua le whaasilinga e se mea ke lenga lue ai. Fa mai le kua o inga fa ke o haus ka fa penga aleluia lo fa mai le au nga le ngai ma le fa maoni nga kongi ai fa fole me o yali ka fa kangi we ko ke longa la ko we ye ka fa penga le malo le kua sa ye le avangoa e va kuai a la ko wi nga fa ma fa ngo fo a ya le fale ya ko sa li sa fa ma fa ngo fo ko le fale ya ko sa li sa a la ofisile ko le ko fer ka le ngo fa ko e fa nga ko le lo ko le fa nga Let me challenge you, hallelujah, Lord. Don't just be a person. Be a useful one. Be that person that will make an impact in your generation. Be that person that when you are called into the kingdom, you will do something important.
Ai lo ai se kanga kaola wa mai le ola male malosi le kue ke oi fa ngar ka lengi nga mai le kue au nga ya keia haleluya Lord ai le ola mai le ka lengi ku le nga le fa ma fa nga ngo fo ai le fale ko sa le sa ko le fale ko sa le sa ko le fale e o ke le ai se me kasi wa fa le malo le ku le va la we ka ko o si la kanga ka fa pe nga pe se me fa me ka wa lo ngo le fa sa yo inga sale o mai maule ola ngai ola ngai fa ngongo fa sa le fale haleluya lo o puya o putu sa fa te oi wa le lo fa ya fa penga ngai lo fa mai ole tu ya tu la o ngai ngai le fa ma ngai alu e fa for me lo yel ka fa kang ya we. So God is calling us to use your life and use your talent. Hallelujah Lord. If you are in the kingdom, make your impact. Whether it be cleaning the floor, hallelujah, Lord, or be cleaning outside there, or be stacking up the chairs, hallelujah, Lord. But find something to do in the kingdom, hallelujah, Lord, because the Lord wants you to use your life. Oisi kangaka komiti ala kongaluenga, komiti fai mea, ai makwai le se commitment ile atua. Hallelujah, Lord. Okay, over here, hallelujah, Lord. Work, eat, sleep. Work, eat, sleep. No church, no commitment to church, no commitment to God. Hallelujah, Lord. I always say, "Look, if calling of Kialwe fire on my lekua, I've my Lord can finka, Sanga Kalegi. Ya calling Yale Casilang Alpawanga, hallelujah, Lord. Vai kele menga mai ele tu tangata o isikanga veri me kailima o isikanga me kailua hallelujah Lord e fu e longa malosi hallelujah Lord arkanga veri kasinga va ku ele kasi ele me se menga fa ye ai amen hallelujah Lord valinga lusu tasi fa mo lima ona ulo le o le langi fou ma le lalo langi fou ya a wao ma vai atu le lua ila langi ma le lua ila langi o le ai fo ise to sami na o ilo fo ile ai pa io Jerusalem fo wa lui fo mai le atu le langi o saunia pe se fato ano tani o te wina mo lana tani na o fa longo fo ile le hotele mai le langi o fa pe mai fa uta wa ia ile afio anga o le atu fa tasi matangata e mau fo o ia ma ila tou e fai fo ila tou mona nuu e ia te ila tou le atu lava e solo e se fo ile le atu alo i mata umo yo la tou mata e le ai fo i se toyoti po se fa no noa po se awe ele ai fo isi toi puapuanga a wau ma vai atu me mua o fetalai mai fo ile ti ele no foali fauta o te faia ia fo me o malava o fetalai mai fo o ia te au ia e tusi a wau upunei e moni ma le fa maoni ia a fongala to me le tu pul malole. In the end times when God will bring the kingdom of God into the last stage of his plan, hallelujah Lord, here's what's going to do. He's going to renew the heaven. He's going to renew the earth. Hallelujah, Lord. And then God will be living with the people. Hallelujah, Lord. We will be his people and he will be our God. Our God will not be hiding somewhere. We will see face to face. When the kingdom of God will come to that day, hallelujah, and that stage, hallelujah, Lord, that God will be living with the people. This is what he will do. He will wipe away every tears from every eye. There will be no more death, no more mourning, no more crying, no more pain. Hallelujah, Lord. Tusi lalo mene e matua moni ma le fa maungi ai le kali kongu lai me wa vaku fa mai kala le angelu kusi lalo mai wange kusi lalo menge o menge e moni ma le fa maoni hallelujah Lord. I will want to be in that phase and in that stage of the kingdom of God, hallelujah Lord, where I will have, well, don't I have to cry, that I'm not going to cry for no more death because nobody will die, hallelujah Lord. There will be no mourning, no crying, no pain, no nothing. We will enjoy God. Le kane si o te vayati ato a e manga o le melea le fai ungo le malo le akua ele ko yese kangi le ko yese loi makamalinge le ko yese oki ale lo ia e ongo sai ma ia e kau mafai
Hallelujah, Lord. Ya ongo sai ma ia kau ma fai. E fai mea uma fai mai ai le akua ia ke oe. Ma ia ola fa pa ia inga ma so mai ku kongo le malo le akua. Hallelujah, Lord. Inga ia kako wo ele aso le nga. Ele fa kau ingo le malo le akua. Hallelujah, Lord. Wa kako mai uma le kusi uma kako ingoa. O lo kusi uma o menga fai. O nga luenga ma menga e kinga ai ngai. O menga e afu ai ma menga e afu toto ai ma e tinga ai nai. Na fa fo nga tu le tu o feta lai mai le o una le ia ma le fa maoni na e o fa mai. What a nice voice to hear. Church, I want you to stand on your feet this evening.